di subscribe dan di like, gratis gratis gratis. Tuh udah sore aja nih hari, waktunya pulang nih kayaknya Panjul nih. Kita pamitan mampu sama abang dulu Cil ya, temannya gue Cil, pamitan Cil. Oke Cil. Padahal Panjul masih kangen ini Panjul ini, sama kampung Panjul ini. Aduh, enak ini. Assalamualaikum bang, kok. Apa lu Jul? Ane mau pamit nih bang, kok. Ane mau balik ke rumah dulu bang, kok ya. Ya udah, hati-hati lu di rumah. Jangan lupa lu main lagi ke sini ya, kapan-kapan. Siap bang, abang jaga kesehatan ya. Nitip nanya sama babe ya bang. Tenang aja lu, Jul. Kok, Anjur pulang dulu kok ya. Pamit dulu kok, nanti kapan-kapan kesini lagi kok. Iya Jul, hati-hati lu ya. Salam nih mampu lu di sana ya. Siap kok. Yaudah, dadah kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Udah masih tiduran aja sih bang. Lu lagi Jul, ada apa Jul? Ini, gue mau pulang bang. Ya udah, hati-hati lu Jul ya. Iya. Salam dah mampu lu di sono. Siap bang. Udah bang ya, saya balik dulu ya. Oke Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, Panjul pulang dulu beh ya, mau balik beh. Kasian empon ntar nungguin. Iya iya Jul, hati-hati ya Jul. Iya beh. Nyak mana behnya beh? Tuh ada, samperin kita pamitan namanya lu. Siap beh. Nyak, Panjul balik dulu nyak ke rumahnya, ntar empon nyariin lu nyak. Iya Jul, hati-hati lu ya. Makasih udah main kesini Jul. Iya, nanti kapan-kapan Panjul kesini lagi nanya. Oke Jul, ma tunggu ya. Siap, jadi mah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf.